la son pensi kip kichun lo la si dorde chere ajuda dua heda titi la son no kisunge po la si la dake jase met benili kisung kiduki po ke la dihina hin lo la tangka mahaga dure la so aben bambang ke nili sumpik nili methang kana ne ram rong la ga vete ke nani ga choram nade interest pe nanda ke en lan pen sinili ke kle la no lan pen sa phit anon do boma siem la so ta masih tuliram rong hang alang li ke hai tuliram rong hang pancing vai lo masih tomo nang cara pun po university long do la son various board pulonang undergraduate board graduate board la son si academic council la son do my academic council hai long ta che parai lo la hai deng et penaman nili anggadak university policy partner nai pini ke chiti ni phai kripli ake hai longsing tero na hem ke damjipu arvita ham herek ong he lang ki sojun si rong khelan barpo ar niti ya porlo neta teron hem situlo lapen arvita ham elo karbi mil ke pachu na puthaksi jingki paprang po coro parlo nili bangso pran angkar juke ahok lo nili keceng pen kisung kiduk kedupik keceng ha nili Dibrugarh University along court member pen EC member nili governor nominee chairman lo hadak chairman det pen ke angke hadak EC provision do university lo ajak ahum tai ahum missing lahai bang hadak la certificate course bibom angke missing bang university arlo sedolo ampen tai hum bang ke moran long sedo lato methang institute jingpu de lo hadak se hadak language research center do ama hadak theklogma ni lima thalo are missing do ahum do lahai klem da why not karbi do unlo lagi isi mission opportunity lo pomani vc phanching wai lo ama sini ta naila Dibrugarh University pen ni difulong jurisdiction le Dibrugarh University ka lisita provision lason me plote ni hadak bikok po chingwai lo me po amasi lason chingwai lo angke amasi hadak ching asia board hadak university long do lason various board pulonang undergraduate board graduate board lason si academic council lason do my academic council hai long ta che parai lo lahai deng et penaman nili anggadak university policy partner nai dak dolo pulati CNGO nai po aman nili sohur lamera mai phanang che contact lo lamera mai pensi partnership po amala sohut mai pu ki bom bang nili phanang support do noeda amma sohut bang nili phan nili batai ni thom chupulo amat aphita masi lahai ga sondo chingwai nei lang hen lang te pu son padu amane phit ma thalo la sono pulo te ki chunchi nang nak lo pod ni kiching si stumbling ga hadak lo nili mane ningi hanga teng ben lamera mai pen si nili bira peri kusi mata mala sobang chunche derlo Amadesi SPKL Society for Promotion of Karbi Language pusing nang koklo la so sing that penkel ladak ason kisung ga chingtang nang la hanlo nili men ke settle pan ke set apa pantangka mahadure pik ke tangka mahanang pik lo dang ke room nai nada masinili phit ke ma thalo ko sonol ho po masinili CM ben chingwai lo la non do bo ma CM la sota
masih tuliram rong hang alang li kahai tuliram rong hang pancing vai lo masih tomo nang cerap pun po malang li room hai ta chiri noi pulo masih nili phit room ri bom ko ka lo room long le la start top man nili la thekar office long se admission en lo hadak pen si cheng lo ma phit room hadak chepang thek lo la non do bom dim irrigation department lo ama haladak si claim lo ama ke phige room hai nang pilo ya la admission en lo la song bong ke desk bench ka we pendang lok ason sita solong bang ke la non si ya ke ban choro nang ya lang li sinang pator dun plug lu silo ang ton pen hem pendang lok pupite ching masiun edeji sita lalo la silalo la pendeka phit dam thulo la email phanda claim bom lo angge email bang da ke claim ni the tan lo ma sia phit la hai ta ching bai lo ma si nili cm phan pulo nili phan gari hum nang bitha nili guhati helat nang nili gari me me de ama si nang ne lonte nang li phan chairman nang pek po ge gari ta do poyat po ma chairman nang pek lo ma gari do lo ya nang pilo ma phit jang thu che thai ni la hai lang bang nili sum pik lo na si sung piglo ang kekel helat dam ninge batay do pig ngadak na lipenang muni to mancho approach lo penang me muni to mancho hangnam lo ang ke penang organization no mata chupin pur lo sita nang rabdun alam bang mi usita nang rabdun de laso amala sohod bang ni likedam kibang bang sung pig ate helat nang pig hada government ben penekori nang poda ko letar chepon tu nang po ako hut pen aja ka atum handak pon nang po ga hola dak sitame nani office ko dam tu nang ko angke pon prung huta don kala haita nili si pon ko mala sobang just met financial hin bang nili sung pikan lo ne alang la hai karbi language phan ke claim peni ne bua la ke ile doka ve phan sia ke melo la se alang ke claim along nili ke to ke lang peni ne bang ke an than dun thek the nili ta thek o ede la pot phama sitame la hem makama jama long ma ko pilo ne la lu hi hai ke wang peni la hai abang lai hui receive dun po angke alang le la hai kam ke claim peni pusitame hem ke ahut pen ke dodo mati peni men pini ke pini siksak pacan ma pini alam aki hai hui pusita dodo mati don ra punoy ajat punoy lai hui pusita ma kiso ke un hem long mani lason pusita lai hui bang ke tham thelu ju ajat son ta lai hui mane alang tension jimi me alam bang ke tham thelu ma penam so che thanai pusita mo alang mentunia sa opri ason he lason hosi than po thanai alam ta ke hut pen hut la jogoding ti ha so education ni ma da hut pen la batahini ne suri kep nang pidun la lalo apena hut pen la hem sor pen chahang pon lo la son pen si kep kichun lo la si dorde chere ajuda dua heda titi la son no kisung epo la sila dake jase met benili kisung kiduki pokela dihina hin no natangka mahaga dure la so aben bambang kenili sumpik nili methang kunani ram rong laga bete ke nani ka choram nani interest pen anda ke en lan pen sinili ke kle la no lan pen sa phit ke ajano sita ang thek bang mesen no masi ning charong nang MIL bang adok we tek prong lo masila bang adok we de chini lo seta ladak karbi language system le kitab mo khata SCRT la hai to me approval vela puine thang be jung pu magazine si thanaret pu se bang nang pu kok lo
Jolahai approval pendang lock pen ason dak mana official level systematic kewan laso hormu bang ke claim nai do pikan la si non ke bang jilangar ni jong si nili phanjong si nang arso arpunang pithu pulonte nili ke claim nang ye bang ke dak non high secondary anchun lo degree do lang degree pachuna lang la pen la songbong ancho takali lang la karbia course tanon lage certificate ancho lang la dakta degree diploma do na lang mo bang general lo mani li bangke la bang ekeni bang lo MIL degree lo ke non bangke la dak MIL lo chot takali karbia subject major kapakle chu nei do lang thik sona thaksi anke university pendak full feja dak isi affiliated institute ason selam sidak angke degree dona lang diplomas dona lang la pendet ke master sotakali MA in karbi pupo lancho takali angke kenelo hala research center karbi language research center la dona la sila songbong ke claim nei ke suk ke do pikan lang la sila bangke pangkri hoy ke non just submit council long ta non state long ke ta dopo angke daga bangke official language polo da bangke la sing ke daga official language polo teli tum dag language long just submit pet non language standardization claim na la okay language standardization claim that peli tum da ke tok chok yam re yam ke non school long polo nang LP school bang chok deji to some extent ME bang da take ser bang padi ta high school along high secondary college pen la high long te lage karbi than thek popul lage totally wrong lake muni tum pulo ni ke karbi pot karbi thek la se non la karbi 6 month course on da karbi tum karbi ke fail do pick fail that la son lasi la solam along lasi non bang ke a course pakka nang ji athel da ke literature da grammar bang po angkela da grammar pendak dok ason dak nang do pilang la sila ke la high charlie tipen people the high secondary degree long het anon e koma me yong si kenelo karbilo po to lag MA pass lo apot lage language long mani son lo pene master degree tak un lo pen karbilo po da karbi patana po lage chip la so quality avelo lage grammar ga lang thek thelo literature hin ge avelo nasi lahen lo non lahe ke claim nei ka pachu nei ke ang deng the pik non ni likon mai claim ke achitim don elang athila happen that non state long recognized language ke non to chunda polata aprang be se process lo la so fit ke non APSC long kopinina la da karbia subject introduce ponala so taksi UPSC long po unala angela hayan un elo potela siki claim ni ke thit tan nang la la sila sobang hello nili laan claim nong elo te nili to ke claim no pa ning bang ching sampo lalo